ahitwa Rwitsankuku byahereye ejo bararwanye birangira ingabo za M23 na twirwaneho basenye bikomeye ibirindiro by'abarundi FDLR abazarendo FARDC barabisenye ndetse hari n'inkambi ikomeye cyane imwo bitaga ngo ni abaturage ariko mu by'ukuri yari icumbikiye ingabo z'abarundi icumbikiye FDLR icumbikiye abo bapfurere bari nabo bavamo ingabo z'abamayimayi babishambuke bari bose ujya wumva bangoma nzito yitwa ahari Poezero. Aya masaha tuvugana iyo nkambi yose bahunze Poezero bahunze berekeza numva ngo berekeje za Nagiheri za Kirumbi za Rusuku berekeza kuri territoire ya Fizi. Ahandi habereye imirwano wumvikanye amasasu ni nahitwa mu Karingi ni muri Minembwe aho hose mvuga ni muri Minembwe ariko mu misozi iyo burasirazuba bushya. Yego kanizere ko mumeze neza abakunzi ba Kivu Iwacu Info ndetse na Mwanandaki turi ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo Grande Barriere La Corniche twaje kwakira impunzi z'abanyarwanda zari zarabaswe cyangwa se zari zaragundiriwe na FDLR yarazibujije gutaha. Aba banyarwanda batahutse ndi kumwe na Magarambe yabakiriye kuri Magarambe TV ndetse no kuri Kivu Iwacu ariko Magarambe tuje kwiganirira ku mirwano iri kuba ruguru cyangwa se iri kuba mu misozi miremire Iminembwe ni Mikenke ni muri Poezero Gipupu ndetse nandi Magara nakwakiriye rero. Urakoze cyane nishimiye ko wantumiye aya masaha tuvugana muri territoire ya Fizi igice kimwe cya Fizi na territoire ya Mwenga hari kubera imirwano ikomeye cyane aho twirwaneho na M23 aya masaha bahanganye bikomeye n'ingabo z'abarundi CNDD FDD bamaze iminsi bafite umugambi wo kwica gusahura kurimbura abatutsi bari muri kariya gace mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibyo babigerageje muri Nord Kivu ku batutsi bo muri Nord Kivu Imana iza gukinga ukuboko baboneka imbaraga zidasanzwe ku buryo ubu ngubu Nord Kivu n'igice cya Sud Kivu abaturage bamaze guhumeka ahari izo ngabo za M23. Uyu munsi rero ahitwa Rwitsankuku byahereye ejo bararwanye birangira ingabo za M23 na twirwaneho basenye bikomeye ibirindiro by'abarundi FDLR abazarendo FARDC barabisenye ndetse hari n'inkambi ikomeye cyane imwo bitaga ngo ni abaturage ariko mu by'ukuri yari icumbikiye ingabo z'abarundi icumbikiye FDLR icumbikiye abo bapfurere bari nabo bavamo ingabo z'abamayimayi babishambuke bari bose ujya wumva bangoma nzito yitwa ahari Poezero. Aya masaha tuvugana iyo nkambi yose bahunze Poezero bahunze berekeza numva ngo berekeje za Nagiheri za Kirumbi za Rusuku berekeza kuri territoire ya Fizi. Ahandi habereye imirwano wumvikanye amasasu ni nahitwa mu Karingi ni muri Minembwe aho hose mvuga ni muri Minembwe ariko mu misozi iyo burasirazuba bushya amajyaruguru ariko bakavuga ko ku munsi w'ejo mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo ngusubiza inyuma gato ni mirwano yari satire neza centre ya Minembwe bijyanye naho yabera yasaga nk'ari mu marembo. Centre ya Minembwe ntibishoboka impamvu idashoboka ntabwo bishoboka kuko ahari kubera imirwano ni kilometero 20 na centre ya Minembwe. Centre ya Minembwe ntibishoboka kuko hari imbaraga ahari M23 na twirwaneho hari Imana hari imbaraga zidasanzwe ariko bakavuga ko ntabwo centre ya Minembwe byo ntibishoboka ntibanapima ngo nyuma yuko ejo bakubiswe Magarambe hari aba Barundi basirikare bo kwandayishimiye ngo bakoze atirari ngo basheringa bohereza amasasa akarenga akajya ahatuye abaturage. No nibyo nyende kukubwira ari Rwitsankuku nibo barasaga bashaka kugana Karingi abandi barabakumira. Iyo Rwitsankuku ndaguhamiriza ko aya masaha yabayetombe bavuga ngo Rwitsankuku yarayetombe biraro mbiri yarayetombe ahandi Poezero yabayetombe. Amasasu aracyumvikana kugeza mu kanya saa 3 imbunda ziremereye z'abarundi zari zicyumvikana mu ishyamba ryitwa Bicumbi
Ibicumbi, iyo ugeze Bicumbi rero warinjira ishyamba rya Mutobwe mu Mitumba, umanuka werekeza Rusuku ujya teritwari ya Fizi, ari nabo bahunze inyuma mbere y'abaturage. Abasirikare b'Abarundi bahunze mbere y'abaturage nabo biganye Wazalendo. None se si ibisanzwe babyita ni reprise stratégique ihoraho. Urabyumva, ni reprise stratégique. Nubwo nseka gutya ariko biba bibabaje kubera ko hari abantu bakoze amakosa mabi ku isi yose uyu munsi. Umuntu utemeye umunyu n'isabune n'umunyamabanga uri muri ya misozi ugoswe, Minembwe iragoswe. Hanyuma bamwereke rero nsozi inkuru kubwira n'ahandi noneho byabereye. Iyo biraro mbiri uba hagati ya biraro mbiri na Mikenke naho habereye imirwano, habaye Tombe. Ahandi ndi kumva muri aka kanya nahitwa za Cyakira, naho hatangiye kumvikana amasasu. Na Gipupu rero iri muri teritwari ya Mwenga. Aya masaha nabyo bivugwa ko bari kurwana. Ntabwo ndi umuvugizi wa twirwanaho cyangwa wa M23, ariko ni amakuru nahawe kuri telefone nabo nizeye bahereye muri ako gace. Yego, iyo Rugezi noneho Rugezi abantu bahora bumva, Rugezi yimeze ite kugeza ubu tuvugana? Garanti ya Rugezi yiteye ite kugeza ubu? Rugezi bampakaniye ko nta kibazo. Rugezi twirwanaho na M23 barayifite, nta kibazo kirimo. Gusa umwanzi yagerageje kuza baramukubita ko Rugezi mu majyepfo ya Minembwe ni nakure cyane naho bari. Nuko ko aho bari kurwanira na Rugezi ashobora kuba harimo n'ibirometero wenda tubare 20 cyangwa 30, ariko ni kwishene imwe y'umusozi imwe berekeza mu majyepfo bagana hepfo. Ntekereza ko iyo Rugezi ni kure cyane, ntabwo bari kurwana. Yego, ikijyanye na drone, bavuga ko ngo ni drone yaturutse i Burundi ku munsi w'ejo yazengurukaga muri iyo misozi, ariko bakavuga ko ngo ni drone ngo yaburi irengero, niba yaraje Nord Kivu, niba yarasubiye i Burundi, abantu ntibabizi. Amakuru ya drone zo zimeze ite? Drone muri kariya gace byo nibisanzwe, neje abaturage barazibonaga hejuru yabo, naho bari kurwana drone zibari hejuru. Drone muri mu gace ka Minembwe na Mikenke byo ni bisanzwe. N'aya masamba hamagaye bangu ya drone no naka kanya natambutse, ibyo byo ni bisanzwe. Gusa izo drone numva ko zitarakoreshwa ngo zirase, ariko nizo nzira uko leta iri gukora kuri gohereza drone zo gusiriveya, akurikiyeho za Sikoro ziza kubarasa cyangwa izindi za drone ziba zifite n'ubwo bushobozi bwo kurasa. Yego, wenda dusoza akantu gato nakubaza ku myigaragambyo nyuma y'uko abakecuru, abasaza bafashe icyemezo ati ntabwo Abarundi bazadufungira umunyu, ntibazatufungira amazi kugira ducece. Kubabona nyuma y'imyigaragambyo, urabona hari ikintu biri gutanga? Nyuma y'imyigaragambyo habaye imyigaragambyo, barangije baraterwa. Bari mu myigaragambyo bashatse rega no kubarasa imyigaragambyo, niko ntekereza. Izo drone zashaka gukora inkumbi, ariko mu by'ukuri izo drone ntacyo zirakora. Ubu ngubu iyo myigaragambyo rero urumva ari yatumye baterwa, bagira gute kuko bari bazi kugira ngo basibasiba amahanga ataza kureba ibyo myigaragambyo, ahubwo baje mu mirwano. Ikindi cyongeyeho ni leta iri gutera, leta iteye rero ibiri kwica amasezerano ya Doha bya CCLF. Ibyo byose rero biri ku mutwe wa leta, niko nyambibona, niko mbyumva. Byose biri ku mutwe wa leta. Yes. Yego, nguwo rero yari Magarambe Theodore. Magara, urakoze ku kiganiro umpaye, ku makuru usangisha abantu bo kuri Kivu Iwacu, kuko burya audience yacu ni imwe. Abantu banashima n'uburyo dukorana ibijyanye na partnership. Urakoze cyane. Sawa Magara. Merci. Yego. Yego, Magarambe Theodore ndamushimiye cyane. Gusa wenda gato cyane nanjye kajye kuri kamera mu mbone, nyuma yaho naganiraga na Magarambe ari kuri kamera agaragara. Ubu tuvugana imirwano muri axe ya Masisi, my friend. Abasirikare b'intare za Sarambwe barimo barakora icyo bita majabu Masisi, barimo barakora icyo bita musako, aho barimo bararipura bafatikanyije na local defense za Afande Badacoka. Ubona ko mu by'ukuri ibijyanye rero niyo mirwano, hari agace bita Kazinga, ibintu byabaye Shambaride Kazinga, hari agace bita Mahanga, ibintu byabaye Shambaride, ndetse no muri axe ya Warikare. Ubona ko ibintu hose aho ngaho mbabwira ibintu byabaye Shambaride. M23
ifite slogan ivuga ngo zero muzalendo, zero FRDC, zero FDLR, ari nacyo uri kubona abaturage b'abanyarwanda bari gutaha aha mu Rwanda. Muratangira mutwibwira. Uratangira utwibwira amazina yawe. Yewe ni Agano Samuel. Navukiye muri Kongo. Ariko ndi umunyarwanda kuko papa na mama nabo mu Rwanda bavuye mu Rwanda. Yego, mwabaga he? Yewe nabaga muri Nyiragongo Kumuja. Wabaga Kumuja? None mu rugo iwanyu ni hehe nyirizina mu Rwanda? Mu rugo iwacu njyewe ntabwo namenya neza, umuntu wazi neza ni mukuru wanjye, turi hano hamwe muno, niwe turajyana kugira mu rugo, ariko njyewe ntabwo mbazi neza, ntabwo mbazi kuko ntabwo nkunze kugerayo. Ubuzima mwabaga mbose bwari ubuzima bumeze bute? Ubuzima bwari buri bubi, ntabwo bwari buri ubuzima bwiza, kubera ko ni ubuzima bwari bugoye cyane, kuko twabagaho tudatekanye, umutekano ari mukeya, ariko nanone twaje turumva ibinyamakuru byo mu Rwanda, twumva yuko mu Rwanda ari ahantu heza, kandi twumva natwe twamenya ko ariho twavukiye, twumva ko natwe twaterwa ishema ryo gutaha iwacu mu Rwanda. Kutatewe ishema no kujya muri Wazalendo cyangwa FDLR? Impamvu ndatewe ishema nabo nuko bakoraga ibikorwa bitari byiza, bakoraga ibintu biri guhohotera abaturage ndetse n'abandi bantu ku ruhande. Okay, wowe? Nanjye ni Nzengiyumva Faustin. Wowe waje uturutse? Yewe naje ndurutse aho bita Ingungu. Wakoraga iki Ingungu? Yewe naragiraga inga. Mu Rwanda wanyu ni he? Mu Rwanda iwacu njye sinahamenya kuko sinahavukiye, ndi hamwe na mushiki wanjye hariya, niwe waba uhaza handa njyanye, dusanzwe undi mushiki wacu, yewe papa na mama bose barapfuye, ubwo ngubwo dusanzwe mushiki wacu ngaba ngiye ku butaka bwambyaye, babaga aho ngaho twigunje kuko tutari kubona bagenzi bacu abo tuvuga rumwe, tukabaho ngaho rero mu buzima bugize ute bugoye cyane. Ngo natwe rero umutima gwatujemo, mushiki wanjye barambwiye ati tugiye dutahe rwatubyaye, ntungize ute mbese mu gutaha. Sawa, urakoze.